Chibai ule vokniak zon thla July ni som pariat sang ni som ni panga zir top ni ani a Zoram news ilaw ngai thla ang u motor che swala mi panni a hmuna thi tukindar khat vel khan ti pa tanga kol chopanakal ti par chu serkora tanga kilometer khat vela hla missionary violet gate an siam na bulkong thlanga tlan liamin lirtheia chuang mi panni chu a hmuna an thi pu Israel ti pa di wan motor ti para hian mi pathuman chuanga lirthei khal tu SB nga chi S thau sa fa pa ba ka nula kum som thum mi subita kal khongai sangi pisilal nuni fanule tlangwal kum som ni pakomi elsia be pu elre chin fa pa ti pa v3 an ni subita kal khongai sangi le elsia be te hi motor hian a vor chuaka amuna an boral nga lani thudon na ina tarlan danin lirthei khal tu hi serkor khomi te hne na zwal kowin ruang hi an hlom nuwa tipa laman pan puya tipa damdoi ina postmortem an ni nu in vo in khan an vui nga lani lai tang hene tlan na prophet atop na chia prophet he su lowa prophet top na chia hen atlan lema he lampang lei the wa suwa chonin tiang hen motor he non free tan ni mai noi som kwa pathum chuang man hu me tham fetamain manani July ni som parok sang ni som ni panga ni lai ni zingdar ko vel khan Zolkhothar police station staff ten an duty na a Myanmar bike pakhata in phurte hne na tangin me tham fetamain thahnem takan man police atanga thudon danin Zolkhothar police te hian Myanmar bike ron in phurte churing hlelin an lo ti dinga nylon be kan a atangin metham fetamain kg sari le gram za somruk pasari tablet sing ruk le zarukan muchwa kani metham fetamain hi bandel ruka da ani a bandel ruka hian bandel te jok panga zela omani he metham fetamain nei tua pu baika chuang ngun tok sang kumsom ni panga son of sui chung than tlang falam district tuna Zolkhothara cheng mek le khup dai hmung kumsom li son of swan kampau kaptel tidim district Myanmar tuna Zolkhothara cheng mek te chuman nga lan ni a metham fetamain an man sak hi cheng nuai somkwa pathum sing khat sang sari man huwa chutani ngun tok sang le khup dai hmung te laka hian Zolkhothar police station a FIR zia lu ani Mizoram police in heroin fir berle hlutna sang beran man July ni som sang ni som ni pangazan khan Zolkhothar police station te chuan an thudon bo zuin Zolkhothar che vela food patrolling an neya zandariat vela sathai ipring ruihloda na ninge ya shia chu kudam sen kai Zolkhothara an chara anulok hian abul hnaya mi pakhat lalnun tluanga kumsom ni son of lalpek liana khomoi Myanmar kudam sen Zolkhothara cheng mek nia in chal chuman ni in satha iphi khomoi Myanmar atanga akin le helai muna ada nge yani thuwa in puangani heroin hi abel khomin kezi sari le gram zali somni pani ni in cheng noi zanni somni pani sing ruk le sang ruk man hu nia chutani hian mi man in puan na atang hian rang taka chui chun zomani a he thila in nam hnoi midang pathum lalshiat liana kumsom ni pariat son of malsoma tahan c group Zolkhothara cheng mek chunglian oya kumsom thum pasari son of funglinga khampat Myanmar Zolkhothara cheng mek le trialwangi kumsom li pali daughter of khwa luma neva section Zolkhothar chu manbel le anni hemi hnu hian an in puan na tangin le CID special branch te pui na in keifang saitwal district a midang pakhat hlrin sanga kumsom li pakwa son of lalrem moya leit aizol venglai nia in chal chu manbel le ani bok tuntruma champhai police te heroin man hi Mizoram police in trum khata heroin fir thachi aman zinga atam ber fir ber le hlutna sang ber nia hriatani petrol le diesel awang tan hle Mizoram chaklak na kong pui National Highway 306 achia tawanga tui al thei phur te an tlan ngam lawa wangin aizola petrol le diesel awang tan hle
aizol khopui chunga filling station sang ten petrol le diesel hral chwa turan nei mu mal to lo ni in thu don ani a voina hian tui al thei tle ma zong lo thleng omin filling station chen khata pe kani a petrol le diesel lak tuma in tlaran tam hle ani filling station chen khat chuan tanker ron thlenga om le zau china wangin hral tur chu an la nei ni in an soya filling station chen khat bula petrol black a hral chua kan om reng bok konpui police station na tanga thudon danin nizan lam khan trak tang khang enge moza chu aizo lampanin ron chwa ani a heti lai hian konpui le sai rang in kara lir thei bung ro phur le da zo to let le tum thang khangan la tam hle ni a thudon ani bok Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department ho tu te chuan kong chia a tui al thei phur tang khangan tama wangin petrol le diesel thleng thalo ma se tui al thei chu lut lo to pani lo an ti a nimin lam khan aizola filling station zong a tui al thei om din mun tar langin diesel khol sa litar nuai khat chuanga om ti le petrol pa ngai po litar nuai khat vela om thu soin petrol HP po litar sing riat vel khol sa om me ka ngai ani thu an soi filling station zinga tui al thei litar sing chuang la nei mek te an oma wangin mi puitan chi ai hloi na tura om ri lawa an ngai boka heti lai hian vo in lama tui al thei thun tum lir thei in tlaran tam hle ani Mizo Film Forum in film siam tu te film khur turin ngen Mizoram Film Forum MFF chuan thu chwa siamin film siam tu te film khur tura an du thu an tar lang MFF chuan Mizoram a thalai ten film siam kan tui chho tana cinema hall kan nei lawa wangin OTT mangin kan film siam te mi pui en turin the dar thina ni ti tar langin premiere show ero hall le auditorium a te chwa thina ni a censor board paltlang film a om lawa wangin do dan na film kan siam mai hi thalo kan ti abikin sex kai noi le rui hlo khoi dan tarlan na filma nau pangjok te mu ata na thalo opsin ang chi hi in ti mu ri lawa tha he hian midang te promotional show nei na konga angong thei do na wangin film siam tu te film khur turin kan cha ani hetiang film siam chuan OTT ni lo publica show lo turin kan ngen ngalani an ti a tunna ya hetiang sexin om ti chwa ani ti hria tani ti in hetiang siam an om chuan Mizoram chunga film siam tu dang angong lo na turin censor board kal tlang tir ngei turin film siam tu ti an ngen ngal thuan soyani kong thazok nei theinan PWD Minister Hovin Mamita Thukom nimin July ni somparia chang ni somni panga zir top ni tlai khan khothlang lam kong chhiati amuna akal chil nuwa PWD Minister pu wanlal hlana chuan mamita tloa mamit kho puin kong pui thazo kan nei theina ani beisei na in mamit DC pukelal tlom lawa pu menacing SP pularin moana DFO ba ka PWD officer tenen mamit tourist locha thutkhom poimo ta kan nei PWD Minister chuan mamit khopui le a chevel khwa te hi hei aya ti maso na ngai zia galo ria to awangin kaphak to kin galo ve thina rahman anga thila kal tluan chuan reilo te a balance work mangin mamit khopui chung hi kong thazok siam kan tumani ati mamit kong thar tur National Highway 6 spar hi alignment approved to ni in compensation lane acquisition titurin ma kan lameka tuna hian 3A notification chwa tura pe to ni in Ministry of Road Transport and Highway approval nga me kani forest clearance kan har sat na pakhatani thina wangin du thu samin mason nakal chaklo ma se thil tul sang tila kho me kani a Perivesh portala upload thwai ka beise hemiata na akila lungpoi mo DFO mamit po in theito pachwa tur thua soya alom om tak zetani ti in pulhana chuan Mizoram khothlang khopui mamit le a che vel khwa ten kongtha an nei ngei theinan theito pachwa zel don ti soin kongpui tha kan nei ngei theinan mi puite po thahnem ngai taka tho pui turina som bokani Forest Minister in YMA Long Branch Rising Day voice somsari pakwana manpui
voin chun khan khwang chera hall ai longa YMA ai long branch rising day voisom sari pakwana manani a pulal thansa nga minister EFNCC department chuan khwaliani in he hun hi aman pui thuso in pulal thansa nga chuan YMA ai long branch in an rising day voisom sari pakwana an mang thei chu alom pui thu le khotlang mi pui te thin lunga Mizo tlom ngai na tu tharle na ni se adu thua soya ai long tlang dung hi Mizo thalai ten kan tlo na sa hle a khomi pui te in pek na le tlom ngai na hi faktlak ni in ka ria khotlang in rel bol na mu mal le fel fai takin nei ni in alanga mi khwal chon le lo lom dana Mizo nun se moi lan tir zel turin ka cha du chewani ati a khovela thang zela kan nun dana danglam zela chuti lai chuan kan pi le pu te nun dan moi le zir tir na te kan chom nun zela poimo a kan che vela mi te nen in lungral taka chen ho te po kan zir zela nga yani ti in sarkarin rama en kol dana kalphung mo mal tak nein kan rama hian NGO sang hian mun poimo ta kan lua a sarkar hian ma ngotin rama en kol theingot lawa NGO te nen tho ho na thane ya poimo thua soya kan ram rai tu ma sa ten YMA poimo na hi ria in khotlang en kol chau ni lovin ram in rel bol na a hian mun poimo ta kan lo pe to thina he pol tel lo hian kan ram hi akal thei lo te po ti ila kan soi swal lowang YMA hi Christian na ne na in zom tlata kan pi le pu te atanga kan in zir tir nun dan moi von nun le zir tir mai ba ka kan Christian na nun dan tha choi kan thlengin mo phur na le chan vo poimo ta ka chil rengani ti in ramtan thei top chwa sun zom zel tur le Mizo nun ze moi sang te choi nung zel turin kal khom te chu acha zuyani he hun hi ni zan July ni som pariat zir top ni zan atanga man tan ni in rang lui te nai ta tan manani a YMA section sang in ti siak na an neya tukin zingkara thingjiak le pangpar phunin branch natlang neya ni a chun lama van tlang in khom nei ni in he hun hi pu arlal lom sanga branch president ina kai shwaya tlangwalal ruat felan hun ser mangin member boral te sud na hun manani BA pastor te lom na hun manani ba ka YMA zai pol in ti siak na hun manani bok zan lama zaya in ti siak na nei ni in result puan nga la ni a special item chi sang mu nom tak nen hun hlim om tak manani sangha khoi tu mi zani pakhat CM special package kaltlanga chanpui na dong turin thlang Nimin Khan Fisheries Directorate Conference Hall Orientation and Strategic Planning Workshop manpui na a Fisheries Minister Pulal Thansa nga chuan thu soin Sarkar flagship program bana kai scheme nuaya CM special package kaltlanga sangha khoi tu mi zani pakhat chanpui na dong tura thlanan ni thuwa soi pucha te chuan kalkhom te chumi Zoram ta na sangha khoi tu te mason zel na turle sangha akanin to del thei na tura an ngai twa na seng theu turina cha ani he workshop a hian Fisheries Department hnuaia thok tu sang Administrative Department Directorate le District sang office a thok tu ti an telani Minister pahni in leitla hniam siam that dan tur enfia vai va kon zo hnuai leitla hniamin PHE tuipai pati chiat siam that dan tur ngai tua in Nimin Khan PHE Minister Professor Lalni Lomale Sports Minister Pulal Hning Lova Mar chuan amuna kalchilinan enfia Department ho tu tele vai va kon khotlang hruai tu tenan troi om Professor Lalni Lomale pu lal nging lawang mar ho hian vai vakon khotlang hruai tu tele department ho tu te chuan tu na mi pui har sat na sut kya na ni theinan sikmi utui pipe chu kongsira kaltiri ni se an ti a veng chung mi te ta na him le har sat na om lo thei ang ber tu ramala kani don ani leitla hniamin tuipai pati chhia thi aizol marlam chom tu ani a PHE Minister Professor Lalni Loma chuan pipe siawang hian tuya puta he tui put hian leiche ti zwal kai ni a hria ta ni awangin tundin hmuna phase 3 chu khari ani thua soi Khozol District Awangtlang Branch YMA in an khomi thi na le dam lo na awanga har sat na tok te lowan thlo sak
nimin khan wangtlang branch IMA chuan ti phunga an nei angin an khwa alusun chung kwa le damlo na awanga na thok theilo mei thai pakhat lo chu an thlo saka natlanga hian IMA member somsari velze tan thok chua kani August ninga a Mizo talent show chanani don August ninga sangni somni panga hian LPS Vision chuan Mizo talent show buat sai dona entry form alak thei meka July ni somni parukma in thelu turani entry form hi LPS office zar kota hard copy in alak theya LPS official Facebook page a PDF download tura ombok LPS Vision in Mizo talent show buat sai tura endik tu judge pali thu tur zinga hian Mizo comedian lar H Routluanga ma puya tildon ma puya tia hriat lo zok ma H Routluanga hi Mizoram TV reality show comedian search lo tlin pui em tu ani a Mizo comedian tam tak cher chuak to in Zephyr drama club an ho to pa ni a YouTube pa FTH official ti channel nein shole ennom lo tling tak tak kalpui mek tu ani bok zai mi lam thiam rimoi tum thiam magician le acrobatic lamatui te in pho chwa na tur Mizo talenta judge pali om tur zinga hian youth icon judge pani Victor Van Lal Shwaya le Rosie ke rem sang pui ba ka lam thiam le lam inti siak na endik tu lo ni photo no te pau tu po an tel don ni a hria tani Mizo talenta judge tur te hi an theina huanga mi hriat lo tak tak vikan ni a shopo ti mu nom tham tur angai tha an ni Victor le Rosie ite hi youth icon sangni somni palia khan an comment ngai nom tak tak hriat to ni in youth icon bora kalen chan zinga an tel ti nga mani a nu te hi Mizo te zinga lam lama sul nu nei thata kani a ma puya hi rampuma ngai ven ron tinga comedian search chwa theyani Mizo talenta hian zai mi te ta na tel theya mal zai mo zai poli mo a hu ho group mo be ni mo ang po ina tel theya lama po mi mala tel du tan ko nga in hon ba ka a hu ho walam du tan po in ti sia khi ama chon theya rimoi man ro chi sang sang tum thiam te ta na tel theya category dang magic le acrobatic po ombok Mizo talenta hian pakhat na in cheng nuai ni adonga nga top 3 zinga mi pani cheng singa ve pe kan ni anga top 10 na in hlang kai top 3 ni phalo mi pasari te po in cheng sing khat thewan lo don ani jailer RSa'n an US dollar sang khat lo a lengzem hla pakhat satura som na anar alaf song music video hnung ber tur ti chwa atum youth icon superstar jailer RSa'n a chuan mi puima a lengzem hla sa to lowin pathian fakna hla chau a sa to don RSa'n hian lengzem kalsanin pathian fakna hla chau sa to turin US a thutluk na asiam fel to a tuna acham mek na US a po pathian hla chau sa to a US dollar sang khat lo a hit fu chiang lo mo ti satura request po anar thakani RSa'n hian US pan ma hun engemaw chena tang khan lengzem kalsana gospel hna chau sa to turin aril ruwa mol tu alo nei lian to hle thina atopa topa gospel lama tlulut taroin pathianin min kawani hiti lam hoya aril ruwa ko na lam chu apan ta zoka US a omlain thutluk na asiam filta ni ti asoya tuna azin na rama lengzem satura somani a ma se gospel hna chau sa to tura thutluk na asiam fel to awangin lengzem concert zong po gospel concert a an thlak sak vek ti asoibok heti lai hian youth icon star hian lengzem khovel thla nan alaf song music video hnung ber tur ti chwa tuma tuna hian a hlat ti chwa tur hi recording le shooting po an ti zo vek to a YouTube channel a upload thei reng ani to nge lengzem kalsana gospel huanga azuan lu ma hian icon inti siak la ya laman thiam le azai ngai na tu ten fu chiang te an ti pha na thlasari kalta a fu chiang lo mo ti music video ati chwa ba khachu tundin huna official music video ala nei ri lawa he music video hian tuna hian makta duai li chuang clear tu anei tling to ani
khati zong khazan ina Zoram news kan chiar thei chu ni a ngai thlatu zong zong chunga lom thu ka soi le a lo subscribe theu turin ka ngen le a cheu